Kulandzela sigameko lesenteke lapha embi kwakhe evikini lelifile ngaleSihlanu sendvodza lenguSandile Khumalo liyagwaza yabulala umntfwana loneminyaka lemibili waseke ubonakala ungena endumbeni yenina naloyo mntfwana. Namuhla kuseyishisiwe leyo ndumba ngekusho kwalabakhelene naleli khaya. Namhla ekuseni ngetithuba tensimbi yesitsatfu beve kubhoma khona lapha kuleli khaya lebatsite nabefika bakhandza kutsi vele kusha yona le ndumba. Sikhulumisene naletinye takhamuti letingakatsandzi kutiveta tasho kutsi vele basola kutsi kungenteka kube kushise tona takhamuti tasembi kwakhe ngentukuthelo yalesigameko lesitsandza kwenteka kungasiso sona sodwa kodwa-ke naletinye letinyenti tekuganga letentekile ngaphambilini tentiwa nguye make walendvodza leyabulala lo mntfwana. Nami ngivekuseni sebangishayela ukuthi indumbi ishile ngalokuthi lo longishayele ungumakhelwane lakababa lomncane ukuthi indumba ishile mane naye-ke kuthi bekungibani sikhathakade ngoba nabo ngathi babona ekuseni nokuthi-ke icale ngabo bani ishiswa ngibani abade kodwa nje nasibuka ngumango lokugwadile nedi noma singeke siphoyinthe ukuthi kushise bani ngoba kude nalolo bonakele ashise sive nje kukwata ngesento lesenteka ukuthi kubulawe umphanga phinza athathe umfana ofakwa endumbeni makwakhona akhona abukela nekukhala nekuthuka nekuhlaba inyanza leyo sathatha-ke thina ukuthi kusho ukuthi-ke besiye sivethe ama-rituals bayawenta abantu but besingawati lalento ekalilanga lilatulu nalo mtalo walomphana akhona lolobulewe nje ngoba noma kungenwa nemphana yakhe endumbeni abekhona abuka ngale ndlela lemfo leyenteka ngayo kwaba sikhashana lesincane nabo basasadidekile ngoba wangenwa naye khona lapho umphana endumbeni. Kani make vele bese sinako ukukhala ngaye noma-ke wakuleli khaya ngebuthakathi labendawo. Umsindo loyo ngasi nangiphuma ngaphandle kuyasha la base bayacima bayahamba so ngenxa yokuthi itolo vele silele liduma kude lokuninakeleli noma naliduma tulutho singasesikhathi nawe uyalala unganaki lutho yabo. So kwathi ekuseni ngesesiva ngenxa yokuthi nakhona mhlawumbe ukuthi akuhlali umuntu akunamuntu kude mhlawumbe lokho mhlawumbe ahlabe inyanza leyo noma kwenteka enze sekuduma lelo lenkulu akafazi kaphuma ukuthi siyamangala ukuthi hawu kwentekeni sikhanza kuyasha. Mxhumaniswe sive nemaphoyisa Superintendent Phindile Vilakazi uvumile lo mbiko. Vilakazi uphindze waveta ukuthi nayo le ndvodza leyagwaza lo mfana yathi nayifika esibhedlela yase yashiya emhlabeni. Ndzabente Channel eMaswati bikaNcedile Mamba naKimberly Mavuso embi kwakhe.